Hello, gagayam na imbag nga oras yumanan. Pakaragsakan launay ti gayam yo, ti kadayo amang padpadaan. Kadagiti amin nga uploads ti gayam yo, a drama ama ng biyanang kan biag ti tao. Dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. Manipod kini Kabsat Junior, san napudno anagan, tintay drama, ngam sakbay ti amin. Hello pay kada Genesis Fernandez, Jan Elarda kani Papang na Benito Elarda, Jennifer Abad, ken dagiti naganak na da Mariano kan Bibit, ken amin na pamilya Abad dita Verso sa Cagayan. Stimanti ko na ni Kabsat Junior. Dir man ang biyanang, idi baruak mamartekak, inaldaw kan rinabii nga arak ti sangsangwek, ket no nabartekak agbaliw ti ugalik. Adu ti mangibagbaga kaslasan kano syak ti pudno a kinataok no nabartekakon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Hello, Kabagis Rita. Hello manang panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. Adda dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang-tang abunan. Anya, kano man nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. Adda nga rod dito'y balay. Bigla mo latasin mo nga din. Umayuyawid ta masurunak, tila ibagbagana. Sige nga rod, Kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Naklonan na kami na. Agayata ka talaga kang ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy tiarak. Antinak, armanak. No di ka ka, ay na, katusang kansan. Ikit pag naman nga gayatak kin kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Gan sana lapad, di kinabakat mo. Di ora man bakbakit ka nga tayo ngamisak. Sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalakday ta. Ada akong Kabagis. Saan ko akadwa nila kay? Tanda isang sangbut ng aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tila ibagbagaan ah. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas katikas tangar aramida mo, Junior. Nabarbartek ka man ngaminan. Naggapgapwam aya. Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kayo ito ng lantirita. Kasar ka man. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamanga yabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitin na. Isang arod ka tagawid. Pangaasim man Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pala pumanaw dito'y balay. Wan. Pumalawak. Sana nga gawid. Agpapalat ti ugali yo. Agkakarupa kayo. Isopa ti ugali yo. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot Kabagis. Problema talaga day jay nga anak may. Itatanausawan kan Junior. Agsasarita tayo man itinalapat. Apay nga ar-armam di ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inang-aram kaya? Katuan mat. Ay, imposible di mo amuday ta. Napadasa ko hindi nabartek. Oray nabartek ka. Amaw kung malagip ko dagit inaramid ko. Bungala siguro ti bartek ko tayo dyan. Apay ko mga armag na antirita nga. Nagado babalasang armag isupay. Kabsat siya armag kitain. San mo na? Idyam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga arak. Kita man,
Tunggal mabartag ka, agkakanat tar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartag ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartek ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sa pa'y rabrabi pumanukkaw ka. Kababain ka nagiti kalugaran tayo. Kat amuyo man takas ta ugalit nung nabartekak. Aw-awaten dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika tayo awatan may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan. Di da kami kaasyan kan ibainan. Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanon no awan kamin. Kasanon tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit. Iso ang napintas ti panagbiag na. Saan agaputa na singpet ti may sa tao? Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo't tinagsing-singpet iti. Makabula na jak naging inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laang. Mabagbagaan ka lang arudo na anak ko. Sige. Tagdigos akpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunda kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan. Ngam kasapulan mi maangamin iti amam. O nanang, amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso adyak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo. Asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho. Kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema dahi nanang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Mas lawan manin dito balayon. Ay na rimwar manen Imay la nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na aya. Awan Inom tar aramidan na. Baunin yung tumanin jay balay. Tay kakman iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamon jay ading. Nagpintas ka talaga manang adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne, hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka jay boyfriend ko no makita na ka. Oo. Nakabutang niya boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasit. Ano agis paring kami. I love you. Manang adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kit din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tayo dyan. Dadakil ko. Nagalas di ugali da. Kanayon da nga ikumpara kini manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat ta. Balinang matabak lang. Awan lagi jaya bakit panyang lakay sato. Ambisyoso lagi dyan naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Apay kunam na saya ati kasta. Pagsasawam na gijay, dadakal mo iti hangan na saya at. Uy, agsingsing pat ka ngaminan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Ahanan na masapol. Sa nabalay, tadamad di kapsat ko mangmang taditi kurta katakwada. Ay, arak man kinti pa. Manang adora. Kurang ti ininom ko. Agawit kakit din. Hangka nga lakuanan, tanabarbartakan. Alamot tin, si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na. na. Matdata nga. Apay nga agtiplak kay ti abaga. Nagsakit pa mat. Narasagid ka mo't manang adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no. Di nakikal na. Ganyan mo. Lukas ta,
Naginumanan dito istor mo, Adora. Ay, wen nga rod, tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay narabid nan. Ay, nagpangit nga rod ti epekto ti arakan niya na, tata. No nabartakat komporme ti ibagbaga kan araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pay, nagsakit ti sipat na. Panuray dagi jeba, baros nga kalugaran tayo, sip-sepatan na no nabartak. Pinataltalan na pekit di jemay sa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi jeba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasin siya ija anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dya nga style na. Uwan na tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao ti pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan na latan nga awan gap-gapo na kat, baka mapikunda. Huwag nga raw. Nagtamod lang ti pagdandanagan mi nga gasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na. Ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga rod na narita. Ni Junior dita, pimanaw lang nga rod tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga rod Kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito yung store mo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslagbag tit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siya nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay naglukumat datan. Ay, iso asabalit epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na mo ti bagbagana. Uwan nga rod natal na matnoha nga mabartak. Nasingpat pay. Nagagat nga maibabaw no kwa. Uwan na isa amayat kumano saan nga gininom. Nga manmanumat ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ti gundaway mabartak. Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kalataong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mutla no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo, at ka no ibaganakan ka. Kanya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? At ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan, ikan na kay ti trabaho. Kanya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam tukan kwa na, numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay a driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo ta swelduan ka. Imbes ang mangalak iti sabali, si kalangin, tapno at damot pagswelduam, kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigut a driver mo kay manong. Awanan, nagabrodan. Inalan ti asawa na iti abroad. Isumot la ajak nakit-kita na. Kabalak mo kititag maneho. Mapanugak ta ni. Amumad, ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam agkari kang agbalbaliw kan, ijamon ti arak, tadyak ka ti arte ka driver. Ha? Kwa, inuta ka, manong. Saan ang mabalin akas ta ti sungbat? Ti kayat ko, ikarim ngagbalbaliw kan. Nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak, kan agnagad kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya, mayat ka wano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige ikarigatak, manong. Para matlakan ka ti ibagbaga ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kapsat. Apay, kaskari na may kat kutarak.
Inot mo't nang. Kabaulam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo, nga mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti di jaya ni Manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Nabayadak tumot lang dagi jaya nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da kamanan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat Kasta Isumatlagay ang makasla rin manyag da taro pam. Huh? Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Thank you nga roda, manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga Rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yan, ti pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakay. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartek jay anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin kwa na. Ang mga sawan ton di anak tabakay. Ay katawan dakas na Tadamot ang trabaho na. Kanay mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isaganang dagiti kawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnagdan. Ha? Papananta manaw? At da binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak payla ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Kituan manaw. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pake kan, tagbiyahi ta inton bigat. Manong, rumarak man di. Adalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tamang ano aginom ka manin. Nabiit ta payla dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagiti at tao. Sa nagabot awisan da ka nga aginom gat agwan gamot adagos ay. Huwag manong. Diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagijat at dandol daw na kanyag. Ne. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't manong. Sa nagkaputado ti kwartam gat kunamula na sino ka nakaturayan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagijay kinainumak, mano. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatin mo na. Iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awan mo basol ya tao. Marong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awampay ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmut day taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka na kam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unay day jay nga anak mo. Talagan samot ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartek. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw.
Tasanda na ruam iti style na no nabartag. Dayta nga rod ti pagdandanaga kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayanda ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Kung namalanad da ka ba lamma? Uray tumbuya, napigsa, pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bye. Oo, Tricycle, kanong kotse. nagkarduga nga. Anya mo jagot simat. Rugak-lugak mo't. Ganabay, lugan mo yamot ti bike. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka matumboy. Anay ko. Pingagkabil ko ay. Akadwang! Ikanyo man iti pagnakman day data. Sana, saan na ka pag-ambulan? Anay ko, manong matayaksan. Anay. Laita ti bagbaken ka. Kanya ngay, di nakasarak ka iti nang tutupken ka. Natangken tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa kon manong. Pati ti ulog at dadahit nang. Wala, takumarit kamot nga min numabartag ka. Basol mo. Anong? Itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka no agdarum ka. Asi ka sunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Magpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Ganrumwarak mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Awan oras kon. Inawagak na na ng kandatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyak manong. Ayabam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikasukan ka. Toy, dati sa suldom. Sige, mapanakon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, manong. Danom ko ma. Gumawan mo't danom ko, ading. Ay, mabit lang tayalaan ka dito danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo't dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Siga ngay. Balasang kakadipay, ading. Uwan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabiit lang nga, yalaan ka iti danom nga inumam. Hello, manong. Kaano nga may kangay? Rumuara ko dito ospital. Katrumar ka lot ha. Apay, di mo pa'y kabagilan ti pagimaya. Ha? Kabalag mo't kit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pwede masikaso sakbay makaruarak, manong. Ala, asikaswam. Ikarigatam, tane. Ato ti pakakumigumak. Inakpay pa doktor danan ng kantatang. Agbiyahe kanto na siksika. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdan ta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok ti ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito'y lugar tayo ah. Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabalan tagbiyahe ti atidog, manong. Maulawak. Kat ikarigata ma. Ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ang hospital ka. Sige, tani, adapay aramidak. Bye. Anyan. Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito eh. No kasta? Rumor kayo matan dito ospital, ading Janet? Un manong junior,
Sika nga eh. Mabalin ko kanon ti rumwar. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti pa nga sikasog iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Ngam awan ka doon kang agbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito ospital. Uray dito uyak pa'y. Aging ka na imbagak tuo na yun. Ngam dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan. Busy da amin. Kan masakit dagiti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mo't nga rod Ading, mabaling ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak kumapay iti husto sa akto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo diti balayo kin ni nanang mo? Wan manong, natayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo manong, itala ama mirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayam. Ha? Saan mo ta? Ngamsyak, damo pala pan nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Thank you Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda kumapay ipudnokken ka. Ha? Anya day tamanong. Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Luaklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyo nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit ta pa'y mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak, kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat ken ginawa. Iso a panawunan, tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala jak kayatan ti agpakipot, Junior. Wan, agayatak matan kan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Wan nanang, uray simple la kasar. Tinapatag, agbalinan aligal ti panagden namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kaan. Wan nanang, promise. Nagnakma akong tinapasamak kanya. Jakon aginom. Kanjak kaya't apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang, agsingsing pet akong. Ingkarigatak nga rod tinagbalbaliw, takas iti naibagak iti inak, jakon kaya ta maulit tinapasamak kanyak, agapuanan ti ara. Kanjak kaya ta maupay ta asawak kanyak, iso nagsingsing peta. Kat naragsakak, tanasarakak tinasingpet kan man nakaawat nga asawa, kat ay ayatek unay ti asawak, iso ngayon kagumaak tinagsingsingpet para kan kuana. Kan itibuklan mi a pamilya. Kat ita dandwa nga anak mi kat nakaragragsak kami ta nagbibibo kan nagsasalunat dagiti nagbalin nga anak mi. Alakastan, tugayem mo, Junior. Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tonggal maysa. Manang Biyana! Hello
Hello gagayam at manan tagayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakasma ng biyanang kanti orihinal nga kindrama iti biyag ti tao at drama amang kumusta kada kayo amin kayan mang kabgablaw iti naragsak nga oras iti tunggal maysa nga awan labas. Welcome kayo manan iti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan man nga rod ni Cubs at Amor sana pudno nagan tintay drama ngamsakbay ti amin makablawa mampay da Edgardo Agustin dita Nueva Ecija, Leonida Carambas dita Alicia Isabela, kastamutan kani Carlito Galiema. Kastimantikuna ni Cubs at Amor. Dirma ng biyanang, may saa kalakyan kat baba iti pakariknaak iti ayat. Iso anadaan na kiti nobya. Ngam nakatumpunga kiti nobya amang ibus iti kwarta. Tatunggal agkita kami dawatan nak iti kwarta. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo kan, Amor, honey. Wen honey, apay kasapulam ti kwarta. Un nga rod. Hay, agbayad ak manen iti bill mi ijay balay. Due date mi manen. Manuti kasapulam honey. Uray 2,000 laang. Takababain mat no dakkel ti dawata. Sige, anay ko na 3,000 honey. Sigurado ka? Amangan no awanin mabati ang kwarta. Adda, basta dalakit di allowance ko okay day ta kanya kun. Ay na, I love you at talaga, Amor. Nagsingput ka. Isuan na in love ak unay kan ka. Tanakasingsingput ka unay kanya. Naparabor ka. Saan ako na makasapul itikas kan kakasingput. Aramidak amin nakabailak amang ipaiti ka sa pulam. Tadyak kayat nga agproblema ka, honey. Ay, ayatan ka ngamin unay. Sapay la kumata dinak to isukat iti oras sino. Saan to Apollo, Sani? Kasi iti kanayon ko nga ibagakan ka. Jakton makasapul itikas kan kakasingpat. I love you at talaga. Amor, naibusin ti bagas. Mangtid ka iti gatang. Tagpaili akno ka. Awan kwartak tatang. Anya, apay, di ka pa nagsweldo aya. Adda nang usarak iti sweldo. Pampar. Intid mo man iti nobya mo na isot amaw. Manipod at dan nobyam, kimirmit kan. Di kan makatultulong dito balay. Siguro, itid mo amin na sweldo mi dyan nobya man niya. Tatang, awanan pakibiyangan nyo dita, tabiyag ko daytoy. Yeah. Napigsa kay pa'y mga trabaho. Makapasada kayo pa'y mga ngamsimadot kayo lang amin, idagtrabaho akon. Takasano, mangnamnama kayo mga minlatan iti matmat gadak. Agtrabaho kayo mga minatatang. Ha? Awan pa'y maitad ko ita, tadan ng usarak iti sweldo. Awanin, talaga nagbalinan nga imot di anak ta. Manipod at danobya na. Baybay amon no awan maitid na. Di mo persaan. Tama nga no agsakit tinakam na. At damit ngamin puntun ano dadto mahalakay. Napigsa ka pa'y mga ngamin. Makatrabaho ka pa'y. Apay ngamin nga insardeng mo tagpasada. Kat mayat matikitam ijay. Makabannog mo't nga ruday. Kahit kukumamot siya ginanan. Kat saan mo't adiritso ti biyahe. Every other day mo't. Tadda kasin nublat mo iti jeep nga paspasadam. Makabannog ta. Lakaya ka unyo. Dakon ka ba ilan tagtrabaho? Napigsa kan to pa'y nga agsursur iti pakiinumam kan pakisugalam. Ha? Iso siguro ang maawawanan iti ganas jay anak tamang tad iti kwarta. Takasta ti makitkita na ken ka. Day tagin inom iti ara ken makisugsugal tar aramidem. Kitgagangay iti lakay Agbiro iti pagliwliwan na. Saan agagangay ti kasta iti lakay? Talaga kit di nga aramid mo. Saan mo't nga amin alakay kat kasta? Ado tinasisingput alalakay. Ken nagagagat dalata nga uray lumakaydan. Makaringring ka. Sumanao ka manay. Di si kantag pasada no kaya mo. Apa di mo sungsong batang tiawag ko itay, mayet. Ay, pasensya kan sami, my love. Busy ak ngamin itay. Taada sa nga ili mi ijay balay. Hanya,
Unak lagi din nun niya tinabasamak. Pinagdandanag nak, my love. Pasensya kan, my love. Kat, kumusta? Nakapensyon kan, my love? Wen, iso arumwarta ita. Ah? Papananta, my love. Saan ta ko mga agbayag? Tada pa importante ang papanak no madamdama. Ipa-check up ko nga mininanang ko. Taka na yun ang maulaw. Kanawan appetite na amangan. Ha, kastaya. Sige, into lamang nga ni Terwar. Kalbasan na, agpasyerta basit. Sa tanto agawidan. Okay nga, Rod, my love. Ngam ilasin ta kumantitid mo nga allowance ko. Taamangan no magastos na. Di ka matanagan. Saan ang makisayan tayo jay? Nga mala, ito'y kumanlangan. Oh, ito isa. 3,000 pesos, my love. Agyamanak, my love. Talagaan na idumdum at ikinasingput mo ang nobyo. Duma at talaga nula kay tinobyo. Tanadong mo at talaga. Agyamanak, ha? Awanan yaman na. Basta paragan ka, mayet, my love. Pasensya kayo nanang ngamawampay maitid ko akwartayo ita. Tani, adda nang usarak iti kwarta. Okay laang anak ko. At dapay matay basit nga iduldulin ko akwartak. Dayjayon ti paggatang iti masapsapul tayo dito'y balay. Adda matkit di ginatang ko akasapulan ni kusina ngam sana kompleto nanang. Apay anak ko. Adda ka di ururnungam. Adda binayadak nanang. Ay wen, kumusta gaya man jay nobyam? Da kayo ka di pay laang. Wen nanang. Kaya't ko kumanayawid dito'y balay, tap nagdan na kamin, ngam di na mat mapanawan tinana. Kanayon kano ngamin ngagsakit. Anya? Ay, apay anak ko. Talaga ka di ababa iti kayat mo ang makarelasyon. Di mo maibawing iti lalaki. Napintas ka nga uray lakyan ka. Isu nga adulat ta dagiti aggustuken ka. Jak pa'y pinadas nanang, ngam panagkunak, adayo ang mapasamak dayta. Babae laang ti pakarik na kiti ayat. Jak pulos inarapa ti makirelasyon iti lalaki. Ket padasam nga mina anak ko. Manjak nanang. Jak pulos inarapa dayta. Talaga giti nga imot day dyan anak mo. Sinugsugan siguro dyan nubya na. Siguro hut-hut-hutan dyan nubya na. Adda ka nung arod nang usaran na iti kwarta, lakay. Day dyan nga ron anubya na tinangusaran na iti kwarta na. Itid na dyan GF na ti sweldo na. Agpaisomot ang manipod na kirelasyon. Kitsan amang mangtid iti kwarta kadatan. Agdiretso amin iti nubya na. Saan namot a responsibilidad ti mangtad iti kwarta kadata? Weng, ngimkas pagyaman kumabot ah. Apay, no saan aga po kadata? Naitao nga raw, dito'y lubaw. Ala, saan atila isidsidir mo? Ang trabaho ka kindi tapno adda kwartam. Tasyak, addalat tamot kwartak nga uray saggabasit laeng. Taaglako-lako ak iti ang angkatek anateng ken prutas. Awan utang na naimbag anakam. Imbes a paginanain na taadadakil na. Saan? Tabaybayan na tamit nga grigrigat. Agsao ka manen. Di mo pagsawan di anak ta iti kasta. Oh? Ta saan namit nga obligasyon ti mangted iti kwarta kadata kunak manen. Di ka kadi makauawat. Pasensya kan ano dawat ak adawat iti kwarta kan ka amor. Sapay kumata saan ka maupupay kanya. Santo apulos, mayit. Sikati priority ka suportaran. Ta sikati mang parparag sa kanyak. Sikati inspirasyon ko ngagbibiyag. Agyamanak amor. Talaga nagpayduma ka nga agayat. Kasano, agawid tayo di balay. Ah? O sige, ngam sa anak ngagbayag iti ha. Agawid ak matlaad agos. Wan, uray dual daw mula di balay. May saal daw, mabalin. Awan nga min kadwa ni nanang ko. Sige, itulod kanto di balay yun o kayat mo. Ah? Ay saanan? Adda trabaho saan?
Di ka aglangan, ta sayang. Amangan no maikat ka. Apay kastaw na apa nagdalos mo rito'y balay bakay. Una, ta itaaklamanan ang makadalos iti husto. Ken adda sumangpet a bisita inton malem. Sinaw? Kadwa kanu ni Amor J. Nubia na nga agawid. Maturog ditoy. Nagswerte mo day ta babaeng? Isaw ti idaldalusam dito'y balay? Ket, kababain mo't ano narugit asang petan na. No agarte-arte di isuntag dalos no kayat na. Agbambanog ka lang. Di ka nagdalos. No anya ti masangpitan na nga itsura ti balay akay anusan na. Baybay anak ka de, takayat kumulat ti agdalos. Tani, italaang manin ang makadalosak. Yawid-awid na pa lang amin dito'y balay dayjay. Di lagbaing. Lalaki kumaati yawid na sa nababaeng. Isungarod mo't ti pagragsakan na. Anyat mabalintangay. Mala, tulungan nakit ding agdalos. Tawan mo't aramida. Among mayait, nasaysaya at no lalaki, ti pakirilasyonam. Saan ani Amor? Tadi kay maadan iti anak. Ni Amor ti ayatek, tata. Oo, sigurado ka? Abangan no jes sweldo na lang ti kinayat mo kenkwana. Nagpintas ka. Kinayat mo dya anak ko. Kitsaan mo't unay agwapo at tumbaw. Jackpot dyan ay ayatim ti anak ko. Iso pasensya ka na. Gimasapol nga agbali na kaprang kaking ka. Jak kaya ti relasyon nyo adwa. Iso asinam ko man dyan anak ko. Sige, panawan kayo pa'y. Inak-ag-shower ang tata. Na, padapay gayang basbastos na ti... Kasarsaritak pa'y lang ang pinanawan na kideng. Sa dino tinagapuam, adamot balon mo akawas mo. Kasla na usar pa'y dagitahani. Kwa, napanak nakiturog iti balay ti kasinsin ko, honey. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kasinsin mo? Mayat, naragsaklat na kasarsarita. Anti-stress ko day jaya kasinsin ko. Nasaya at nga rod no kasta. Kat, umyan ka ka di dito balay. Laglagi po mahani. Nagkari ka kanyak. Sige, ngam agawid ak matlano bigat na. Awan kadwa ti inak ije balay. Wala ni. Itulod kanton. Saanan? Kabailak mo ti agawid a sisyak. Kaya't ko ama-am mo ni nanang mo. Amwak no kaya't nakmutla para ken ka wano saan na. Kaya't nakaday chay. Ken no bilang di nakakayat nga agbalin ang manugang, awan maaramidan na. Ta saan mat nga iso ti makidan na ken ka. Siyak mat. No kasta, nakasagana ka amang ilaban kanyak iti inam. Wana, no kasapulan nga agtalawak, aramida. Agyamanak. Talaga alav na labnak. Unay-unay Ay, kwarta man nga ron. Ay, wala. Ada talaga itid ko akwartama. Itid kong tunubigatan. Intun agawid kan. Itan, tama nga numalipatam. Tapno maikarga kon iti wallet ko. Hello, Amor. Kurang matgayam iti sangaribo dya inted mo kanya. Kasano nga kurang kat binilang kumata na yung bag, honey? 3,000 pesos na jay. 2,000 laang. Kurang iti sangaribo. Anya? Ipawit mo adagos ha, orayak. Isend mo adagos. Sinaan ka no di mo itad ti kurang mo. Agsina talaangan no agreklamo ka, Amor. Asino day nga amor mayat? Ha? Ni, ada ka matgayam di talikodak sami. Kunak nagdigdigos ka. Iyag mo day ta cellphone. Hello? Hello? Asino da ito eh? Siyak tinobyo ni mayat. Sika, asino ka? Anya? Kat, nobyo nakbat ni Mayata? Anya? Mayat? Anya ti kayat asawan da ito. Luklukon nakasta ka di. Agar aram lang dayta. Di kan aglibak, mayat.
Ibagam tagpaiso kanyak. Taga ano da ito'y nga amor? Ibagam no sa dino ti lugar na. Ah? Ay, apay ka di. Basta ibagam sa dino ti lugar na. Ibagam. Apay aya adamdamagam. Wen, tanudi kan ton agpakita kanyak. Sigurado nga adda ka iti puder day tatao. Isu nga ibagam no sa dino ti address na. Ay, wan. Sige, ibagak sa amin. Tapno ibaken kainsan. Nakita ki din dyan nung biyam nga da sa bali alalaki kadwala. Diyak lang bagbaga. Tama nga nung nagbidutak lang. Amang ano karupo pa na kunak. Ngampod no gayam. Ubing pa dyan lalaki kadwala iti. Anya, kasano nga ubing katlakay mo't di nakasarita kiti cellphone? Anya? Ubing mat dyan nakita. Ubing sapay ng iso. Kaslag taon lang iti nasurok a 20. Anya, Naglailo day titunggal maysa. ti awanan bain a babae. Relax, insan. Agparbeng ka. Tama nga niya ti maramid mo. Apa yan aramid na tikas di kanyak. In black nak pa yun. Awanan pa kakunta ka kan kwa na insan. Hey, salaki! Tao po. Anya dayjay, sir. Sa dino kaniti balay tagnagan iti amor. Solno ditoy. Ha? Tika di anak ko. Apay, anyat masapul yukan ko na. Adda ka din ni amor, kabsat. Adda, sir. Agdigdigos. Urayan nyo biitan, sir. Sana na nagpakpakita kanyak ni Mayet. Ket amok nga adda ditoy. Iso pangasim, di mo ilimang ni Mayet. Awan ni mayat ditoy. Kan in black na kon. Isong awanan ti pakakunta ka kan kwa na. Kung nakit di ano iti puder mo dayan na. Agsasao ka kaditi agpaiso? Wan sir, promise. Urag damag kayo kadagiti karo babe. No day nyawid ko a babae ditoy. Awan mat. Oh, huray siyak. In black nakmat lang. Awanan bayin day dya babae. Kinwartahan naklagayam. Uray siyak nga rod sir. Jak ni namnama kasto iti maduktalak. Naupayak ang namin pinsan kan kwa na. Nagsakit ti naramid na. Oh, anyan. Uray siyak mata. Nasakitanak iti husto. Kanadanay danon kanyak sir. Ha? Adda nakakita nga adda kadwa ng ubing nga lalaki. Ubingan na. Sa bali pa'y siguro day dyan, nobyo na. Siyawan pain. Manangalilaw a babae. Naalakgayam ti address mo kinimayat. Pinilit ko ngay nala. Tati amok, dito iti pakasaraka kenkwanan no diyakon makontak. Ngam nagbidto gayam. Adda siguro itayan ti sa bali ang nobyo na sir. Hut a babae day jay. Aywan, siyak gayam ni Sami. Talaga ka di alakyan ka? Wan sir. Saan na kami namadlaw? Tatidog ti buok mo. Kan babae latan ti pamagim. Sige, tani, agrobatak pa eh. Maladaw ako ni ti trabaho. Adalugan ko. No kaya't mo urayan kan. Ta itulod ka itayan ti trabaho. Ay, sanan sir. Kababain mo ta. Di ka agbabain. Basta urayan kan. Itulod kan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbang nga orasyo, kabsat. Iyag kumanda ito asabong. Pakitad yun tokin ni Amor. Ha? Apay da ito asabong, kabsat. Basta ito yun tokin ko na kabsat. Kursunadak nga minta anak yo. Nga uray tumboy? Saan mo dapat lawa tumboy? Babae day day. Kas laging tutumboy lang. Ha? Mabuti nga kagaram kin ko na. Iso nga ikakpailay ti sabsabong. Timingak ti panagdaton ko kin ko na. Nagdaton ni Sami king ka. Aklo na maun anak kau. Kaya't kulay jay para king ka. San mo tabadlaw alakay? Taubing tirupa na. Dila busis na tilakay. Pagan anok kumamot na jengay. Karibal ko aklunag. Oho, orew awan. Agbagay kayong tupay. Kaslag karuplupa kayo pay.
Tilay bagbagayo mo. San mo ta? Nagala sa denggan. Karpro pakpay ka ta karibalkon. Oho? Saan man? Agpaiso di pagbagat. Uray damagam kin ni nanang mo. Kaduan mo't nga gasawa kit agkakarupat ha. Kitayam ni nanang mo. Medyo agkarupro pa kami. Ni. Adda jelugan ni sa amin. Ay nahihihay. Umay na ka manin sa rungkaran anak ko. Ay, aglimangak tatang. Ibagayong awanak niya. Ay saan? Di kang lamang sangwam ni sa amin. Ha? Ha? Ni, Anya dyan na naptuog. ijay samat sila diyo day tatang. Intaman kitang. Apayan bakit? Anyat na pasamakin ka. Natumba ni nanang. Sa bali ti Jar na tatang. Agat atakin sa mutan. Ay sus, itaray tayo hospital tayo naman ako. Pangiluganan tayo nga eh. Sige tayo mga yabi ti pangiluganan tayo. Ang dadita ni sa amin. Makisarita kan. Tayo sa pagluganan tayo. Ay, sige tatang. Umustan ti inam, amor. Nagatake, Sir Sammy. Ngam nasayaat ka nung ti kasasad na. Naimbag ata sa nagrabe ti panakatake na. Naimbaglakit din. Tanay-tanay at agos dito ospital. Ay, sir sa amin. Agyaman kami king ka. Awan na nyaman na. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. No makaruar ti inam, amor. Ayaban rak, tasyak mutlang ti mangyawid kan kwa na. Agyaman kami, sir. Ngam oray sa anon. Nakababae nun. Awan ti rumba nga pagbainan nyo. Si pupuso ak atumulong ka na kayo. At damanin ni sa amin anak ko. At dahi salas, inkasangweng. Kanayon nga umay dito'y balay data. Tila may itid na. Nakababae nun. Pagbay na mayakit agayat nga rugking ka. Inka kisangweng nain. No siyak, awan madi amakunakin kwa na tanasing pait. Patsag ang naragsak kanto iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Tatang, Lipate mo unti kinatumboy mo. Agpakababae ka kitin anak ko. No babae ti pakirelasyon sigurado alokwan na kan tumanayin. Iso ano sa amin laing ay, tama ka anak ka pa'y. Narigat ti awan anak na anak ko. Iso nga agpanunot ka na imbag. At nakadimot lang namnamakan ka, amor. Pasensya ka no nagulitak. Di na kumagurguran. Talagang amin nga gayatakin ka, amor. di kay madanagan. Tasan kayo akagura, Sir Sammy? Ah? Tangay na bayag mo nga agdadaton kayo kanyak. Panawin mo't siguro tapno aklo na kung tayat yo. Ha? Agpweso, amor. Wan, Sammy. Ti amok ngamin idi kat Jack Pulos makarik na iti ayat itikas kada kayo. Ngam nagbiddotak. Natinag mo't tiriknak. Gapo iti kinasaya at yu kada kami. Agyaman na, amor. Promise, di kan ko agrigat iti danak. Pagbalinan ka akas la prinsesa. Ay, sana. Jack kayat tikas ta. Kayat ko tagtrabaho. Makamuka, no kastali kayat mo. No anya ti pagragsakam nga ramitan, suportaran ka. No laki di ta pagsayatam. Kasano, dumano nak nga rodan? Pagsasaritaan tayon ti kasarta, amor. Makaamu ka Sammy. Nagkasar kami nga rod kini Sammy. Ket no kasano ti kinasingput na idagayan ayat kami pay, nakarkaro itan, tagasawa kamin, ket ita adandwa ang anak mi. Jack pagbabawyan tinakiasawa ken ni Sammy, tanadungo nga ama kadagiti anak ko, ken nadungo nga asawa. Aging nga roden dita ti pagpatingkaan ti pakasaritaan ti biag ko. Tigayem mo, amor. Alaga gayem ditan ti nagpatingkaan day ta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon kan mang tarabay iti tunggal maysa.
Hello gagayam, kumusta kayo manan na imbag nga oras yo amin? Salamat itikad dayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ken syempre, salamat iti suporta. Wano pa nagdangdangag kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Manipod man nga rod kini Kabsat Dario saan napud no nagan tintay drama ngam sakbay na makablawa man pa da Christine Ortigero Laureta. Kanti si Bubukal la Laureta family dita barangay Salpad sa Nicolas, Pangasinan. Da Manuel Domingo kan Merlin Domingo, kani Jennifer Aranas dita San Juan, Batangas. Kastoy man ti ko na ni Kabsat Dario, dir man ang biyanang. Nakababain man nga ibaga, ngam syaktay amang adapab paborito na nga anak. Dua alalaki ti anak mi ti asawak, ngam gaputa alanganan alalaki ti maysa, sabali ti taratok kan kuana. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Anya ti kurso nga alam, inton aginrol ka, Ares. Et ko tagbalin na pulis. Iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo, apagbalinak to. Talaga mat, anak ka. Sige, tay karigatak ti mang paadal ken ka. Agadal ka na imbag, tanapig sa akpay nga agpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagi suro akto dito lugar tayo tatang. Ambisyon ko nga mintagbalin na. Alsanan! Di ka nagtuloy iti kuliyaw, no saan akin na pulis talam. Agmula ka langan iti kamuti ka na ba? Diyak kayat ti kasta kurso. Agi suro ti kayat ko. Di ka nag-eskwela. Taagbakla-bakla kan tumot lang. Awan na pinta sa masakbayam, tadi kamot agbakalalaki. Kaya't kumatang eskwela, tatang. Saan nga rodang? Gumatangak tulay ti bukal ti pariyan, kas kada okra ken tarong, ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apiagas tinitatang nanang. Madlaw nga da papaboritan lang nga anak. Idadtado manak nga anak na. Luputa kas ti kinataok. Kaslawan mo tanti sirsirbik iti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumatan ti ugalin na. Tingamin kayat na, agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka anak ko. Anyat mabalin ko nga hikat kastoy nga rod ti pan nakaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wan nga rod No siya, maawatan ka anak ko. No addala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumet nga ado ti ag-agasak iti bakik. Diyak makatrabaho iti nadagsan anak ko. Kat, sana nga rodon nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaramita. Awan mabalin ko, tanitatang yu ti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadila ang aris ti pagadalam, Dario Lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saanin ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan, tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky anak kisarita kanyak. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratum kadakwada nga anak ta. Kitbasol na, tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin agseksi-seksi ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta nga kat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon kadata itirigat. Kan nalalaing ni Aris ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakasta ti tratum kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, arasagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Ha? Tsaka mo tagmula, tantang. Katamwam suruwem. Adu abukal dagita. Numabiyag amin dagita.
Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalusan inton bigat di pagmulaam. Sa paam tagrieng. Pumarbangon ka tapno adda malpas mo. Ricky! Altawan! Bumangon kan! Anyat orasin na Ay na, riingan na ko ni tatang. Diyak kaya tag-garden. Diyak kay maanday ta. Ricky! Nagsamba pa lang tatang. Alas 4 pa lang iti parbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay, bumangon manlangan. Nay, ada ka mo dito'y waiting shed, Ricky. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabasak lay ti oras dito Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo nana? Agpaili kayo? Nagsama kayon? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos, ta adasa nga ilik no madamdama. Inaman gumatang iti bukal nga imulak. Ha? Anya bukal tigatangan nyo nana? Kompormin ano niya magatang ko. Parya ko makas kada tarong, kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal nana. Ha? Apay, aglakla ko kay tibukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man Ah. Ilakok dagito'y nakasupot nga igam ko. Katangin nyo amin dagito'y nana. Ikan kayo ti discount yo. Agpaysaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpaili. Tamangan no sumangpet adagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitang ngay. Wala na. Tapno ado ti mula yo. Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili Sige nga road. Mano amin nga iti bayad dagita. Igatang kukit di tinatada makartim na ito'y naglakwa kiti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no adda masobra iti 40, igatang ko iti pagmanicure, ken pedicure ko. Takas talaangan, daramidak. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Una na, ngam di yung ibagbakin ko ta sigurado nga ungtan na. Inggatang ko iti pang manicure, ken pagpukis tinaglakwa iti bukal. Apay, amum aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan Diyak lang pakpakat. Tabi siya kat nga rut idi iti panagadal ko iti high school. Insurunak idi ti kabsat di friend ko. Aya, Kay kahit kung tag-manicure, pedicure ka sa tag-pukis. Yung tag-garten na nang. San ko akalaan tag-mula? Ang mga numatay ti mula. ala anak ko. Aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ni anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam. Siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mo, dagiti-inted ko nga imula, Marike. Dadakkel dan. Kaano nga imulam? Iti namin sa nakalman tang. Kaimulmulam lang, dadakkeldan. Luklukwan naksama, Trikay. Ha? Ay kwa. Sa baling sa gayam di nakita ka nagtubo. Ruot sa gayam. Taripatwam anaimbag dagiti mulam Tapno ada ilako tayo. Para kada tayo amin dayjay. San lang nga para ken ka. Tulungan na kamang paadal ijakabsat mo. Tatang? Nawatam! Uwan. Tatang! Kumusta nga iti panagadal mo, anak ko? Mayat man nalan. Makabannog lang tagripaso. Ngam ikarigatak latta. Tapno makalpasak, tani. Masyanak kinitatang. Kanayon pa'y gaya mo ng overtime. Wen nga rod. Kaya't nalaaman na yunan ti birok na. Tapno adda pangalawans mo. Di kay madanagan nanang. Maadaan kayon to iti professional nga anak.
Yaon kayo to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Ay, pare Daryaw! Bumaba ka bang basay tatulungan na ka mangikarga ka dagito yung kargak? Ay, uwan, maray. Mabitlaan. Oh, ano na kita kargam aya? Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaon ta nakaapit akaon. Ne, naggarden ka gaya, maray. Wana, tay ginatang ko abukal dagita ka ni Ricky, edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagadaw, dyan lako na kanyak. Ginulpik matan ata, simadutak edi na nagpaili. Anya? Naglukot jayan? Inla ko ng sabot na kita'y kunak na imulanan. Ay, jakam mo Kuna na ngamin ngaglaklako iti bukal edi, iso ginatang ko. Alang nga Rod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagitoy impamulak kinkwana. Nanang, paldo! Nakaaduang kiti customer itang aldaw. Iso nga ikan kayo ti kwartayo. At to eh. Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kiti. Tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo. Ken masapsapol iti balay. Ay na, umadadon dagiti customer mo Uwan nga ron, nanang. Iso amayat sano agaramidak iti uray basit la shop ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka Mabalin lata Uray simple laeng asya. Uwan, nanang. Timportante, adabubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Ket ala makamu ka anak ko. Gumatang at tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagamat si Karigay. Ha? Nasaya at tadakan lakay. Agipatakder ka no ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imulay ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa. Inla ko kininala sebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apay lakom. Kita man kini. Isuntagap apit ida. Aglaklako ni Timula na anateng. Ay, kwa. Tsak namin kalaan tagmula, tatang. Katinaglakwak, inggatang ko itinatadam akartib, kan pang manicure gamit. Ay na. Talaga pagpungpung tutan na Krikay. Anya nga itimaganap mo dita. Ala, di ka nagugod lakay. Opa. Uray tamayat matikita na iti panagpukpukis kan panagmanmanicure na. Isu atulungan ta nga agipatakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali apang ipatakdram iti shop mo. Nay, anyat sang sangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka payla dita. Maikawak lang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasimot niya anak talakay. Kahit ko namit anak kasapulin iti pagabangan na. Apay ngamin adi mo maawatan di anak taya. Apay akas ta kaya. Masurunak nga raw. Magibabain. Malalaki at kamana. Nang runa idi ka bambanwagak. Ngam agkasjay kit din. Saan namot anagay at antikasjay Kurang apan iti nakaitaw na. Kahit mabalin namat akong trulan. Uno labanan ti kasjay kinatao na. No talaga mo't laan na tudyong anak. Agtong palitan yaman akayat ko ang mapasamak. Natangkan mo ti ulo na. Mala, maturog takid din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, adda customer mo. Itay da ka pa ilang urayan. Naggapuam aya. Ay na, napan ko kinita ti venue, di kasalin to next month. Ay, nukas ta. Adda manen servisan nyo ang kasar? Ay, wan nga rod, ang sasarunumat. San pa'y nakabailan ti bagik?
Ala, ingkaasikasun nga rodan dagi jay customer mo. Itay da ka pa'y lang ur-urayon. O anya, nakapanawon dagi jay customer mo? Wan abangan da ka no para iti kasar ta anak da. Hay, ang sasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man. Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imado nga minin dagiti customer mo. Wan nga rod, nga mag-surrender mo, tibagino da duma. Isa kapilitan ang mga laakton iti tauhak. Tapno saan na kamarigatan? Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrenderan ti bagik, friend. Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyaman na lang. Gapo iti sakripisyo kini tatang, iso anak kadalag. Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko? Tapakaamuan tay mo't Jacob sat mo, tapno makadaray mo't. Bay amon. Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panagraduar ti kabsat na. Saan nga rodan ang masapol? Umay tumatlag 66 ijay. Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado ta inton graduation ta anak tabakay. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na make up am aminan dagiti abay, Ricky? Wan, friend. O, apay nga rod analiday ka. Kasano, di da yung bagbagaan na sapa, nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sadala imbagan. Jakon maka-exit ditoy. Anya? Mala, sana bale, tainton malpas ti kasar. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kabsat mo. Kita manubagay kumutlaing to'y badok. Katuan napintas ti kolor na. Mangpapudaw. Ayan di anak tangay, ta iskurta kaon. Mangrugin san ti marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, dayjemot gayamon. Nakalinya ijayon. Asit gamon lakay. Sige nga Rod, naglokon ta dinak mo inayaban dituyin ang mga escort ken ko ana. Nay, asino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelina tatang. Nobyak. Ha? Adan nobyam? Wan tatang, pasensya kayo no jakim bagbaga. Ngam nabayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Nanang, nakapasagi ti board exam. Maka-apply ako ni ti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman ak nanang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magayam man ni Ares, anya paray. Ay Wayne, naka-apply mo tadagos. Ay, nagsaya atin. Adan profesional nga anak yaw. Wana, dayjay nga anak may ti pagswertyan may. Ti pagbaknangan may. Ha? Ay, mayat ano kasta. Nasaya ata napaadal yaw. Wana, sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali ata napintas mo ti panggudan na ita. Agsasaronon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat, bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Ares ti ayan tinamnama may. Tapno pumintas ti biyag may, mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti di ti abastuyo, tatang. Ore awan maited mo. Tadan trabaho di adem. Sanda kami abay-bay anday jay. Urnungom kidi ti kwartam. Tanay, kaasi kamay. Awan nagadalam. Yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog, tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may maysa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak.
Ayos lang, nga oray awan maitad mo. Taadda di professional lakabsat mo. Iso, tibang tulong kada kami. Nagsweldo kan, Ares? Wan tatang, ngam adda pangaramatak iti sweldo. Ken naglun kami iti nobyak, tagkasar kamin. Anya, di mi pala naramraman ng tisweldo, mga sawa kan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan no kayat dante agsimpa, lakay. Masikog ngaminan ni Jelina tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko iti kabita na panawen. Mapanak ije balay da Ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanamijay. Inak mo't umiliw Ken inak dumawat iti kwarta di anak ta. Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Ngumawan pa'y naramanan tamit asweldo na bakit? Numapan ka la dumawat iti kwarta, ay saanen, kababain. Pagbainak ko anak ko dayjay. Siyak mo't tinang paadal ken guana. Dakal ti karbengak nga agkid daw iti kwarta. Tano saan agapu kanyak, saan anakalpas iti panagadal na. Pagrebengan ta anaganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapanak ijay. Gaputa di tagdaw-dawat, di namut mapanunot ti mang tedan. Madi ati kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena, balasang kao. Mabalinti umay. Sumrak kayo Anyat masapul yo, tatang. Ay, kwa. Umayak umiliw Tadi mo ngamin nagawa-awin ang anak medyo balay may. Ay, busy ngamin ni Aris iti trabaho na tatang. Ket no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maitid na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Ken adda pay utang mi abay bayadan mi. Ha? Ket tapno mamati kayo, urayan yu ti anak yo, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya? Tamadlaw nga andiron di asawa na. Ket anyat mabalin mo ngay. Oh? No talaga nga awan maitid na ken ka. Tada ket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos Kunday jay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di da pa'y sinukatan ultimo pletik lakuma anapan ije balayda. Awanan, pati di anak mo, naalisan ito ugali di asawa na nga imot. Ala, bay-bay amon. Saanen aday tati pagsakitan tinakap mo. Ne, at dalugan na nagsardang iti batog lakay. Ne. Nagpintas mo dahi taluganan. Nanang! Tatang! Anda kayo! Imot gayam Ricky nga anak ta. Ay umay kalakay. Intasabten ti anak ta. Nukasta, adanlugan mo anak ko. Wananang, second hand. Ngam napintas pa'y laang. Baro pa'y la modelo dayta. Anya dayta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre tatang. Kimata nga kitilukan ko. Tapno adda pangilugana kadagiti ipapaabang ko agawn. Nukas jay nga da serbisan mi akasar. Aya? No awan pa panan nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan iterwar. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Katangin nyo amin na kayat yu. Tasyak ti makaamo. Sige, alalakay. Intagrubwaten. Ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakit? Ang lakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Mabainak ang anak ko. Yaklaim pag-arap. Akastoy ti pagbanagan ti biyag mo. Ti amok inay. Katawan na pintas at turungan ti biyag mo. Ngam nagpintutak. Isuasore, anak ko. Pakawarin na ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangit tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan dagitawan.
ipatpatig kayo kin ni Nanang. Ipatpatig ka ba anak ko? Kitagyaman kami. Tapos silalagip ka ka na kami. Ang sublikan nito'y balay, anak ko. Noel ka, makmanan dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala, anak ko. Ang sublikan ka na kami. Tapno masulnitak din ang kurang aking ka, anak ko. Nagsubli nga rod ti anak mi iti balay mi kat bayat ti kadda na iti balay mi sinulnitak ti nagkuranga. Babaan ti panangasikasok kan kuana iti simple laban nagakas ko ma iti panagluto ken panangidasari iti taraon na. Naragsakak taure kas jay ti trato kidi kan kuana napakawan naklatta ket ita naragsak kami manen nga agdeden na ket ni Ricky ti mangtultulong kada kami adadakkel na. Isa mababainak unay kan kuana. Alakastan, tugayem mo, Dario. Ala gagayem di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Inyornos pare ti script kaniti drama tugayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.